wakati tunatangaza uhuru, si kama uhuru watu wanatupa. Biblia inasema amani ninawapa, si kama amani nyingine. Na amani ambayo inakuja ni mfano wa amani ameileta. Ndio. Tunatangaza tena wazi. Baba yetu uliye juu, siku ulipanga kabla msingi wa ulimwengu kuweka. Katika ulimwengu wa kiroho na kitu kubwa imetendeka leo, wakati tunatangaza uhuru, si kama uhuru watu wanatupa. Biblia inasema